clear to te lalpa iswa mingin chibai ule tungkar chung North East India UPC-Kohhran rawngbawlna chanchin thar clearin ni longai thlang u August ni som pani pathiani khan Dimapur field chunga bali pathar biak in sak thar chu hon ani bia in hi adung fi som thum pathum le awang fi som panga azawa sak ania asaknan hian cheng noi ni sing thum sengin North Mizoram District Pastor Walten wa ke man sak ania me ninga saktan ni in me thachung veka sakzo ani August ni som pani pathiani khan North Mizoram District Superintendent Reven laltluang chuan pathian hne na hlanin na honga field chunga members chanem tak angal khom biak in hon hu hian biak in chunga in khom na hun mangin Reven laltluang avekin pathian thu cha asoya district treasurer Reven kelal du sangan biak in sak bulletin atanga sakzo ani thleng technical report ape tin bia in hon ni hiami parukin Reven laltluanga kota lalpa iswa mingin swal ngai damnam baptisma anchanga baptisma changjinga mi pali te himi thar ni in Kohhran sing lo ngalani tlailama Kohhran hoten ruwa man an siam angin bia in tharlom na ruai tui tak an chebok August ni som jirtom ni khan Tripura district Darchoi Khwa United Pentecostal Church of North East India biak in pol chuak lamten min chu na chungchanga court judgment ti chhuani Civil Senior Judge Court Kailashar Unakoti District Tripura chuan UPC-NEI chu anei tu ani angin he thu bwai hian thiam achantira United Pentecostal Church of North East India Kohhran biak in nei tu ni na hlan Tripura Kohhran hote anlom hle Try to the program. General Superintendent Reven Lalmal Som Sailo Chuan, August ni Som Basari Zirtobni Khan or Season Children Home le Suzain Downs Boarding School Tito in Hun amanga SDBS in school bus a later lan na anaya home le schoola thoktu tinina in kumhon hun anay pui ngalani. General Secretary Reven Arlalin sang chuan August ni Som Basari atanga ni som ni chung hian sakordaya rawngbawlna anei dona administration leadership Financial te tupuya mangin in ridni pathiani chunu le thochan nia te seminar nei puin resource person atang do nani General Treasurer Reven Zoming Thanza male General Missions Right to the General Director Reven Arlal Hoyale Treasurer Evangelist PC Lalro Kimati Chuan August ni som panga ni laini khan aizol chwasanin manigong anpana manigonga General Missions and Col Pentecostal English School to in anma mo shang en puin hun an mangdona Ramadan Chuan August ni somni pathum ninga nia aizol an letang General Sunday School Director Reven Arlai Chingpuya Chuan August ni som pakwa pathiani chunu hian ITI Kohhran pui bwa sai seminara resource person a changin rawngbawlna anei August ni som jirtop ni khan lunglei district board voiza somkwa pathum na chu district UPC conference hall cha maria ne ania he board thiam pastor thar atan evangelist ti zaming liana son of ti lian zwala luangwal tuna thiltlang home missionary au mek chu an la thara sertlang pui bia lao mang evangelist ti zaming liana hian ni som panga August sang ni som pariata joining report ape anga August thlaral ma in pem ru turati ani District Board veza somkwa pathum na hian evangelist Arlal Thamwana son of ngai chunga sekhum CBC student to a Bible zirna district in recommend ni se atia kumsani sompariat atana crusade fund cheng singa da chu district missions department try to tinena athei anga chakin malak ni se atibok August ni sompariat ni laini khan lunglei district board voiza somkwa pathum na in bial to pastor atana alak thar evangelist ti zaming lian chuan district superintendent Reven Arlal Rosang ne na joining report apea district secretary Reven Siwalal enale district treasurer Reven Silal in tluang aten lodong songin district right to thiam fuina thu soin tongtai sakna an nei sakbok Pastor T zaming lian lang lu na hi August ni som pakwa pathian ni hian district secretary Reven Siwalal e na chuan sertlang pui biak ina anei do na ni Reven Siwalal en hi sertlang pui bial tu pastor atana ruat lai lok ani angin bial tu pastor Charles po pastor T zaming lian an hena hian alan ngalang August ni som pakwa pathiani hian district missions director Reven VL Mwaka chu district mission field chengpui tlo in rawngbawlna nei dona chengpui missions field ta hian evangelist April sang lura chu home missionary in naw mek ani
August ni som pakwa pathiani hian lunglei district PYD conference in leadership seminar ne ni se tia lorel bo zuin lungsem bial PYD te chuan rang tenor ta seminar ambwa saidona district PYD secretary evangelist kelal nun puyale finance secretary HLL mingmoi tan he hunian man puyang Luangma local PYD Silver Jubilee September ninga lo thleng tur lomna program bulchan nan August ni som pathiani khana honna in kho man bwa sai Jubilee lomna program bulchan hi upa arlal machuan chuan hongin lim takin bulantan Jubilee hi ni somni panga chunga lomna hun an ni somni panga chunga lomna hun an mangdona hemi ti ro tin nan hian August ni som pathum thochan ni khan Jubilee pualin chonghe chong chaina an neya August ni som paruk ni nga zan atang khan putlunga si home missionary evangelist Simona Mar speaker mangin revival crusade ambwa sai boka August ni som pakwa pathiani zan thleng he crusade an mangang August ni somni thochan ni alwangma local PYD te hian TNT rangchal kona Silver Jubilee Wellington puina an hlan bokang Lunglei district PCD imbial tin zirtir tu seminar nei ni se ti alo rel bozuin August ni som pakwa pathiani hian na thia bial PCD te chuan tuipui local la seminar ambwa saidona resource person atam bial tu pastor rotung nung aren thlei chu man aniang August ni som pakhat indin ni khan lunglei district superintendent Reverend Al Rosang ati chungkwa chuan pathian ne na lom tu soi choi moina headquarters ko local UPC biak ina ambwa sai choi moin khom hi puk pui bial tu pastor Reverend PC ngak lian chuan kai shwaya sai lo lal sang zwali chuan zai rong bol na nein Reverend Arlel Rosang fapa brother RL Ming than zwala chuan pathian he na lom tu soi choi moin ambwa sai chan soin apadam lo na awangin ko shammi puiten na satakin pathian he na antong taya apa chunga pathian na thoro pui tak alo lang chuaka tongka alom tu soi mai andu tok lo awanga pathian he na lom tu soi na atan hetiang program hi bwa sai anni thu asoi ani Reverend Silal Ming thang chuan pathian thu cha soin thara bo ruang nuam tak noaya he choi moi hun hi man ani he choi moi program hi August ni som atanga ni som pani chung man ania Reverend Silal Ming thang chu speaker atan man ani Lunglei district chung rang tinod le van ne local la mi thar seng lu an ni August ni som pani pathiani khan rang tinod local a hian evangelist HC Van Ming thang chuan mithar pakhat swangai damna baptisma chantirin kaushana aseng lut August ni som pani pathiani vek khan van ne local Reverend Sealer Shap puya chuan mithar paruk kaushana aseng luta mi pani in swangai damna baptisma changalin naw a hlan ngal bok North Mizoram district try to the program District Superintendent Reverend Laltluang District Treasurer Reverend Kelal Dosang ati chuan August ni som pathiani khan Dimapur Mission Field tarong bol na aneya Reverend Laltluang hian North Mizoram District 10 Balipathar ko Shantana bia inan sakzo thar chu lalpa yiswa mingin na hongani District Secretary Reverend Chiarpu ya chuan ramut program hangin scholarship venglai reng te kon kaushana afe chuak North Mizoram District Sunday School Director Reverend Kemal Somtluang chuan August ni som pani pathiani khan din thar biak ina Sunday School zirtir tu seminar anei pui August ni som pakwa pathiani hian Sunday School kumpuan kan fa te chan himang u ti bo zuin pathiani zinga selesi ko shana rong bol na ane anga pathiani chunhuwa durtlang ram thara hun mangin zan lama din thar bial tuikwal norta hun amang leang District Missions Director Reverend Silal Thantluang chuan missionary support le faith promise an thotela khom na thok rengin district khwam chung munchang changa hun mangkwala district board in pastor te rammut na hun tur arwa mansak angin August ni som pani pathiani khan dampareng pui bial dampazo din khwa arammu ani August ni som pakhat indin ni kha mission veng thlang LED de chuan relief account le mi chanem ngai te thokom atangin phunchong ko shina loi upasila thanza vanupui sister thorpui cancer na awanga hunrei tak damlo nei na tla buak chu ache na ina to in tampui na cheng sang thum ja sari an hlan thilpek hlan na inkhom toy mangin sister lal ro thangi mission veng thlang LED president chuan an thilpek tu be tham hle ma se LED chu tampui tu pol ani anga an thei to kan chwa chu an ti turani ti in sister lal zolian LED treasurer in thilpek hi hlan ani
Mission Bank Lang LED dam lo kana fe chuak te hi mi parian ni in evangelist MS Donglian le twal upalal thakimaten motorin an haubok August ni sompakwa pathian ni hi North Mizoram district Bungkon Kaushan kum somlitlin na Ruby Jubilee ni in Bungkon Kaushan ti chuan hlim takin an lom Bungkon Kaushan hi kum sang zakwa somsari pariat August ni sompakwa khan din ania mawbok bia chunga omni in tuna hyang Kaushan member za somnga vela nom mekani August ni kwaninga ni khan North Mizoram District Missions Executive Meeting North Mizoram District Office ani ania District Missions Director Reverend Silal Thantluang a meeting a kaishwaya District Rai tu pathum ten an telpui Missions Executive hian Kumin District Missions Conference October ni somni paruk atanga ni somni paria chunga nei tur clear lokin program tlangpui an duang ani Hun thar bial chunga ram mut rawngbawlna atangin mithar pakwa kaushana senglu anni phun chunga August ni som pani khang kaushana mithar panga senglu ni in lungver kaushana mi pani senglu anni a henglom lu thar te bial tu pastor Silal Munlian an swal ngai damna baptisma chantir ani tin hun thar bial chung si muya po member thar pani kaushana senglu anni to bok Kumin ram mutla North Mizoram District Pastor Tiram Muan fe chua program Reverend Kelal Dosanga District Treasurer Dap Chwale Pukjing Pastor B Vanal Ruatale Pastor Ram Thanga Kolni Sailam Reverend Silal Thantluanga District Missions Director Dampareng Puye Reverend Kemal Somtluanga District Sunday School Director Kortha Pastor Silal Khenglianale Pastor Kemal Somkima Chuvel Pastor Lal Pian Thanga Si Thiang Reverend Silal Tlan Chua Chu Darlung Pastor P Silal Tlan Kima Bong Tha Reverend Silal Ram Thanga West Piling Electric Veng Pastor Lal Maliana Lungdai Reverend HF Malsoma Darlak Reverend Silal Muampuya Zol Nuam Veng Puye Reverend H Zabia Ka Kan Hun Reverend Silian Chama Bu Chang Phai Sen Reverend Lal Chwai Lavasai Rang Reverend Silal Munliana Kel Sile Hwal Ngau Hun Reverend Arlal Nithangale Reverend P Silal Fela Phai Nuam Buar Chep Pastor Jacob Lal Rimsanga Dampuye Pastor H Larin Puya Rul Pui Hlim Pastor Lal Ruat Ki Mafanai Chiak Kwa Reverend Silal Ramwana Nisapuye Reverend Sivan Ke Van Lal Dika Meidum Reverend Lal Ramza Vasai Lau Not Chaltlang Pastor R Thanglura Khamrang Reverend Arlal Mangaya Samlukhai Reverend Lal Rimtluanga Choilung Pastor K Ainona Pang Balkon Bill ko clear bial chung Thinglian Mission Field ta missionary na thoka rongbol mek upawan lal ai a mati chung in pathian ne na lom te soina nein kaushan ne na anran nampe a August ni li sani sompariat imrin ni khan missionary na mun Thinglian a hlim takin hunan mang Helom to soy joy moina hyam buk pui kon pui si pir kola si veng lai waireng tele bir khotlir atang te in tharau mi tian fan khoma bir khotlir bial missions director uparin moyan pathian thu cha soin rongbawlna anaya kaushan hauten hun limom takan mang ani Persang filta rongbol mek missionary evangelist isaklal rauhlua rongbawlna kal tlangin August ni som pani pathian ni kha mithar panga kaushana senglu anni August ni som pani pathian ni khan kompui bial chunga Rasdali Mission Field ta mithar pakhat kaushana senglu ani Rasdali Mission Field ta hiam missionary evangelist chanchin khu marong bolina ommeka August ni som pani kha mi pali swangai damna baptisma chantirin anjinga pakhat hi Hindu sa khwa atanga senglu ani August ni som pani pathiani khan leng pui bial chung om Dilzol Mission Field ta mithar chung ko khat member pathum kaushana sengluan nia Dilzola missionary na thoka mek evangelist HLL nunzira chuang kaushana senglu tani August ni som pakhat indin ni kham bai rabi bia Sunday School Department te chuan bial chunga Sunday School zitir tu te pualin seminar abwasai seminar a hian thupui pathum nein Pastor Lal Muaglian namte evangelist Warlun Kimale evangelist H Zoram Sanga te resource person a anmang ani
August ni kwani ngani khanzol nuam bial luimoya brother PCL ram chuan moi rongbawlna kaltlangin mithar chung ko khat kaushana senglu ania puitling pathin swang ai damna baptisma an changhal luimoya hian July somni pakwa khan mithar pakhat Pentecostal kaushana lomlu alawni to bok North Mizoram District in Ramwood program ahman meka Pastor Kemal Somki mazol no ambial to Pastor le Pastor Sila Kheng Lianan reng dil bial to the chuan District Board ram manangin bairabi bial chu vel le kanan thara Ramwood program an manga August ni som pani pathiani khan an rongbawlna kaltlangin mithar pali ko shana singlu ania heng mithar ti sister vanal peke kanan thara rongbawla ommekin lalpai swaming ko shana singlu Pastor Sila Kheng Liana mi pali in suang ai damna baptisma an chang ani Pastor Kemal Som kiman naw pathum ma hlambok kanan thara hian sister vanal pekin kumsan ni sompar sang ni sompa sari December ni ruk achangin rongbawlna anei chana lalpan arongbolna malla somhlia tuna hian member somria pahnia nom mekani kanan thara rongbawlna hian evangelist Ace Zoram sang chu vel evangelist le brother Banro eng aten pastor pahniram mu hian toyo mani Barak District Siltar Bial LED Tembial Chung Locality in Canton Atlo Chuani se tia program an kalpui mek chu August ni som pani sani som pariat pathiani khan Siltar Bial headquarters Nokzatila local la manani in Canton program a hiam bia shwai tu ten thu soi rongbawlna an nei thina pathiani masalam khan bag bahar le nagathol local la po in Canton program hian lo mang to ani in Canton program a fe chuak the Nokzatila local LED de chuan chuhlui an lo kel pui ani Barak District Markholian PYD de chuan half yearly board a alorel to angin August ni ruk thotan ni khan seminar an bo sai Seminar hian Thupuyatan Administration tian manga resource person Reverend HL Vunga District Sunday School Director Magin Soiho na baka zona le chana hun chatakan mangao Seminar hian PYD member somni pariat chuangan kalkho mani Aizol East District Headquarters Kaushana Loi Upalal Biakza mat chungka chuan voin August ni sompakwa pathiani hian pathiani na lom thu soi choi moina ambwa saya Kaushan hoten hlim takin hunan mang he huna hian speaker evangelist Arvan chunga man ani August ni sompakhat indin ni khan chingchi bial wal tu bia inchu Reverend Rosang Kolni District Superintendent chuan pathiani na hlani na hong bia in hon na hun hi bia in tuala nei ni in chingchi bial tu pastor Ren Arlalton kima chuan kai shwaya Ren Rosang Kolni District Superintendent chuan UPC North East India bia in pakhat ni turin pathian ne na hlani na hong bia in tharlom na hun bia in chunga man chunjom ni in Ren Arlalton kima bial tu pastor chuan khoma kai shwaya brother lal hlimpuya chatlang veng pui ne na tengin fakla ngai thla ni in upa VH Kuma Church Board Chairman Waltu Hena Changing to Soy Toy Ngai Thak and Ibaka Evangelist H. Lal Ngai Zuala Chingchi Bia Secretary Hena Changing Technical Report Ngai Thak and Ibok Technical Report Evangelist H. Lal Ngai Zuala Bia Secretary Hena Changing Ngai Thak and Ya Report Achanga Alandanin Bia in here Dung Fit some Tum Parukle Avang Fit some Pariatania Abanle Skating Tintu Cement Concrete and bia in tundin ani theina hian to chung ko shante baka bia chunga loka shang tem bia in sangna tur budget an tho khoma wakem te po an lo nei to Aizol East District Board chuan cheng noi khasing li a pebok bia in thar hon na in khoma hian Reverend Rosang Kolni District Superintendent chuan thu cha asoya tual pavanal peka Aizol din tharnin a chengin thu soi toy ngai thlak ani baka sister F Lalsha chung in hena chengin fakla ngai thlak ani bok Tlaila ma bia in tharlom na ruai lim takin an kil haubok August ni som pakhat inrin ni zana changkhan revival in khom na hun man chun zom in khoma hun man chun zom ni in pastor ke wanal himpuya ngopa bial tu pastor ni na changin thu soi ngai thlak ani baka bial PYDI o in thu soi ngai thlak ani boka sister F Lalsha chung le brother MS Donglian tin he na changin fakla ngai thlak ani bok
Pathiani Chuma Khan Reverend Arlatlan Kima Bial to Pastor Chuan in Khom Kai Shwain Reverend Rosang Kolni District Superintendent Nena Tring to Soing at Lagania Bial Missions Ayo in to Soing at Laganibok Pathiani Chunu Evangelist Hlal Ngaizwala Chuan in Khom Kai Shwain Reverend Arlatlan Kima Bial to Pastor Nena Tring to Chang at Lagania Bial Sunday School Ayo to Toyan Soibok, Pathiani Zan Khan Biel Lady Ayo Baka, Reverend Rosang Kolni Nena Chagin to Soing at Lali Anibok. Aizol is district right to the program. Reverend Rosang Kolni District Superintendent John Pathiani Hian, Swangpuilon Biala Rongbawlna Nain Hun Mangang. Reverend Biaksang Zwala District Secretary Chuan Arunachal Mission Field Noya Mentuka Seminar Nei Turin August ni Sompali Tholeni Khan Aizola Chwasana August ni Sompariat Inrin ni Khan Seminar Hinei ni in Pathiani Tlen Khan Rongbawlna Anei Chunzom District Secretary Hian August ni Somni Pathum Ningani Aizola Letang Reverend Dar Thona Missions Director Chuan August ni Sompanga Changa ni Somni Panhi Chung Hian Zo Khothar Muna Ramut Program Hangin Rongbawlna Anei Aizol East District Bongkon Kaushambwa Sai July ni Sompakwa Changatan Revival Crusade 2 August ni Sompani Pathiani Zan Khan Chakta Here Crusade Ahian Speaker Evangelist Hlal Limpuya Chumhanania Speaker Hiti Member Parukinan Choyo Mani Crusade Tungyan NPSS Pualin Lang Kembasai Ania PYD Pualin Bible Study Kembasai Anibok Crusade Tungyan no Pang Sunday School Pualin Lang Kembasai Ania PYD Pualin Bible Study Kembasai Anibok Crusade Tungyan Misom Pangain Lalpa Iswa Mingin Swangai Damna Baptisma Speaker Hlal Limpuya Kutan Changa Misom Pathumin Tharau Tiang ni Mandong Tara Misom Ni Chuang in Tharau Siam Thar na Anjangbok Crusade Tungyan Pathiani na lom to soy joy moina voili ngut mai nei ania bongkong ko shantian lim lea Speaker Evangelist Hlal Limpuya le atim te Rongbawlna le impact na lalpan malla som le ani August ni Somparia le ni Sompako Chungyan Chimtuipui District right to tele District PYD Querte Chuan Bualpui NG Bial Vombuk Lokala Pentecostal Drive Nein Hunan Mang August ni Sompariat in Brin Nizan Khan Evangelist Kerin Thara District PYD President Chuan in Khom Kai Shwaya Helen Ler Cross Parmo in Zai Rongbawlna Nein District PYD Secretary Tualu Pa Hlal Du Sang an tu Soi Rongbawlna Anaya in Khom Bana in Khom Ho na Hunan Mangbok August ni Sompakwa Pathiani Zinga Upabi Sangtlunga District PYD Vice President Chuan in Khom Kai Shwain District PYD President Evangelist Kerin Tharan Thucha Soya Chanulama Tualu Pa Hlal Du Sang in Khom Kai Shwaya Sister Ramdin Moi Chongthu District Treasurer in PYD Financial Campaign in District PYD Querten Zai Rongbawlna Neibok Zanlama Tualu Palal Du Sangan in Khom Kai Shwain Upabi Sangtlunga District PYD President Chuan Thucha Soithung Ani August ni Sompali Thole ni Khan Chimtuipui District 2 Amobi Vaiti 0 Home Mission Field Back in Sakna Turatan Upake Sikho Pura Local Te Chungkwa Chuan Cheng Sing Khat Thok Tu Evangelist Robert Bilal Nunsia Mati Nenan Lana Kaushan Haute Anlom Hle August ni Sompanga ni Lani Khan Chimtuipui District Kaushampui in Kai Shwaina Dan Amendments Committee to District Committee Room an Tukom He committee Ahian Evangelist V Zone Chairman ni in Upa Isram Luna Secretary niya member te District Superintendent District Secretary District Treasurer District Missions Director Rensi Satin Kapa Pensioner Upa Titi no Mungte Anni Sabual tlang ko shanti chuan August ni Sompakhat atanga ni Sompani Chungkhan Mongbu Home Mission Field an tloa member an kalcha in mal som na andong hle hetlo to na hian sabual tlang ko shan shwai tu de chuan hunan in man choka ko shan ho ten an Rongbawlna an hlok pui hle Chimtuipui District shwai tu te program August ni Somparuk ningani atang khan Reverend Thanchung Sailo District Superintendent chu Sentet Fianga Ramui na fe chuak District Secretary Reverend Joseph L. Thauthang tu Cheura la August ni Somparuk ningani atang khan Ramui na fe chuak Ole khatizong khatun tumatan North East India UPC Kohhran Rongbawlna chanchin thar kan clear le ngai thla khole the te ani e